Nasaya at mo't ma'am, ado ti po order min. Manumot dun, ma'am, ti order you ti flowers. Ada 200 nga bouquet yun ma'am. Ano dagiti ma'am, umay datoy, tap na order, wano through online. Online can walk in ma'am. Ano mo dagiti kang runaan nga, yes, assemble kayo ma'am, nga sabsabong. Dagiti roses ma'am nga naka-bouquet, sunflower, stargazer, carnation. Manumot dagiti ma'am, dagiti lapat nga sabong. Dagiti bouquet mi ma'am ti prices na 550 ag pangato. Ewan dasen mi ma'am toto. How about kadigiti haan pay nga na-arrange no ka ma'am, manumot, no bilang manadadagiti kayat na nga mga lalang iti maysa. Per piece mi ti roses latta ma'am 150. 150 amin. 150 ma'am. Any color. Any color ti roses ma'am. Ngem no tay stargazer 500. Tulips mi ma'am 350. Awan mat iti naginaan naman, dagiti presyong ti sabsabong tata. Damit na ginaan na lang basit ma'am. Mano ma'am? Basit lang. Basit lang. When affordable. Pariyat ay panghina daman ma'am. When, syempre nangina basta Valentine's Day. Pag ang angkatan tayo, dagiti ma'am, dagiti sabsabong. Baguio, Manila ma'am. Amin nga to dati, malako tayo. When ma'am, kurang kami pa no daduma, agkurkuran. Anamot kalakaan niyo ma'am nga dati ano, prices dagiti arrangement, dagiti bouquet tayo. 550 ma'am. Ano no kadto nga klase nga sabsabongan ma'am? At the roses na ma'am no ka DJ nga naka-bouquet. At pa single flower mi special wrap 500. Tata nga Valentine's Day ma'am, awan mo dagiti yung offer tayo nga Cakes. package. At the ma'am. Anamot dagiti ma'am? At the bouquet na, at the cake na, at the balloon na ma'am. Ano no kadto ma'am? At the 2,000 plus. At the pegayang bear na no ka DJ ma'am. At the human size, at the 3 feet. Free delivery no kadagiti. Plus delivery ma'am. Plus delivery. Well, ma'am. So total in ma'am. Hangamin agpapada ma'am DJ. At the package 1, package 2, package 3. So anat kang inaan kadagiti ma'am? 7,000 plus. Ano dagiti 7,000 plus tayo ma'am? Tay human size di bear na ma'am, tapos di bouquet na kata special ngamin dagiti maipan nga sabsabong na no. So anat may baga tayo ma'am, dagiti umili, dagiti ket na nga order, wano agkatang iti flowers. Dagiti kayat nat agregalo, kadagiti ayayaten na, dagiti jowa da. Dagiti umpe jowa na tatanikan yon, baring sungbatan na kayo.